Naimbag nga aldaw, adto tayo manin apo ti maminsan pa nga episode iti talk show iti Provincial Government of La Union. Daytoy iti Talks and Thoughts from the Capital La Union agkaysa. Daytoy nga rod apo ti umuna nga episode tayo for the year 2026. And we are glad to welcome you apo dito barbaro nga set tayo ta. We really want to refresh and give you a fresher perspective nga rod apo. And of course, along that apo dagiti barumot nga mapagtungtungan tayo, maipapan iti pagrangayan, pagsayaatan dagiti umili dito'y probinsya iti La Union. And speaking of that apo, on the first 2 weeks pa ilaang iti taon 2026 nakita tayo apo iti duwa nga agkakadakkel nga programa nga insayang katwino talaga nga nagkutin, if we may say it that way apo, babaen iti liderato ni apo Governor Mario Eduardo C. Ortega. And speaking of that, tatang aldaw apo, we will talk about these two projects. Umuna launay daytoy apo Ramut Pugil Farm to Market Road under the PDRP, and at the same time daytoy 1590 Energy Corporation. So we'll talk about this. We have apo umuna launay intay denggen iti opening statements da. We have Governor Mario Eduardo C. Ortega. Happy New Year, Gov. Well, actually, ibaga ko na Happy Valentine's Day. Nalpas mo ti Christmas, nalpas mo ti New Year, nalpas pa ti Happy Three Kings. So, ti sumaruno nga talagang Happy Valentine's. Amo no Casanova ka, nagita ti Aldaw. Anyway, kada tayo amin na po, sapay ko dumanon kami kada kayo, nga nasaya at iti pampanunot yo, nasaya at iti pinagaldaw yo. Okay, thank you, Gov. Kadwa tayo matapo iti provincial legal officer tayo who will enlighten us siguro the iti legal environments that surround the ito nga issues apo, and inya dagiti legalities regarding this projects apo ken inya iti moving forward tayo. We have of course here Attorney Andre Dacanay. Sir, naimbag nga aldaw mo, sir. Naimbag nga daw tayo amin apo. Kaming iti cabinet ni apo Governor Mario Ortega, syempre apo, we follow the policy direction nga pangiturungan kanya tayo ni apo Governor. So these projects, particularly the Ramut Pugil, is a big project for this administration. Daytime with 1590 apo, nabayag nga issue datan nga mas makita tayo sinulbaran apo data ni apo Governor tayo. Hey, and of course, joining us tatang aldaw apo isuna iti mangibagi dagiti umili apo iti santol nga talagang agragrag sakda apo nga finally marugyanan daytoy nga nabayag da nga ararapaepen nga proyekto ijay barangay Ramut ken barangay Pugil. Adtoy apo iti nagaget na pintas na alibtak nya padigiti adjective tayo mayora nga mayora apo iti santol Honorable Mayor Maria Teresa Lynn Waylan Senen. Hi, ma'am. Hello po sa ating governor and attorney, and of course sayo Sir Jap. So happy new year to everyone. Am aming nga kakailian may sapay ko mata am aming tayo tatanga 2026 ket nasalon at latta. So daytoyen DJ Orion me. So the long wait is over. So mamaya siyempre, kukwento ni Gov kung ano ito talaga. So, yun lang. Good afternoon. Yes, thank you so much. Sige, umana nga rod apo tungkol daytoy PRDP or the Ramut Pugil Farm to Market Road. Few days ago, Gov and Mayora and Attorney, we were there in Ramut Pugil. Daytoy mismo DJ bungad nga pagkonstrukan da daytoy nga kalsada. We were there kan just a day after nga na-receive tayo DJ, no objection letter talaga nga insigida. Pan tayo ipadawagan kadagiti bumarangay ko na ni Gov. That's why the governor himself broke out the news to the people or the barangay nga adto yan, marugyanan daytoy nga proyekto. What was the feeling, Gov? Nga sika iti nang i-break daytoy nga news. Well, actually, it's not even the feeling of myself, but it's the feeling more of the people that dato nga proyekto ket isu ti pagbanagan da, isu da ti mangnanam iti pagsayaatan na. Indirectly, we will also benefit from it. More so with the people who are living in Ramut and Pugil.
And even I think, if not, I'm not mistaken, ada pa further nga sketches than data niya. So even those will also benefit from the project. Inya dagiti kumbaga dagiti concerns ba from no kasat no nga nag-transpire dito nga project up to this time nga rod nga finally we are given the go signal or the green light nga mabaling garod nga rogyanan dito. And then walk us through din po gov no inya dagiti or orayan tayo pa nga siguro documentations kan papeles tap na finally within the year we will really see iti progress na dito nga proyekto. Kaya nagpaiswanan na I'm not looking at a year. Maybe the year nga kitaem, I hope that it will be finished by that time. Ta isugarod nga in timing mi pa yun daton na nga agap apura kami nga mag-ground break me and everything so that we can start with the good weather of the summer that is coming. Amo naglalalo dyan bantay, basit lang nga todo dyan na ma-times 3 tirigatan nga mangiuli ka. Iti dagitoy alikaman kan dagitoy materials that is needed for them to do the project fast and good nga kunada. Tano da duma, uray DJ condition ti rainy season na niya. DJ based iti pangikabilam iti semento will not be as nice. Itemtsempo ikamkamat mo. So the tendency sometimes, nga natin medyo, okay na balinan, pag agsiita mo, niya. Tagkamkamat ka nga rod, kinirit kayo todo. While no summer, it is done properly, maalam DJ, husto nga compaction kada amin DJ base na. So you are now looking at a better quality of the finished product. Iso nga nagsayat unay nga naala tayo amin na gituyen. Although it did not come easy. I salute the mayor before nga isumot iti tatang nilin niya nga isuti kadwak nga painstaking all the hurdles in accomplishing or overcoming the problema for tano dato nga proyekto ket agtuloy. I know very well the feeling of working for it and all that, and then agbalinan nga adda dito yan. Not for my self-gratification, but for the people themselves. Okay. And then later on, we will also ask Mayoran no, niya dagiti sentiments mo at dagiti bumarangay. But I'd like to ask Attorney Andre, inya dagiti challenges nga masapol nga insimpa tayo. Of course, we really could not proceed with this project without having to comply with the legal requirements. Ta kaya tayo nga rod nga this project is under the PRDP program, so we really have to comply. Inya dagiti, can you walk us through, Attorney, dagiti requirements that we had to go through? Of course, the procurement process, as member of the BAC, we have provided support para ma-fast track itong project na to. So, we have, but hindi lang natin basta i-fast track yan. Kailangan natin sumunod sa proseso. Which is why sometimes hindi natin mapabilis ng gusto natin dahil may proseso tayong sundin. May proseso sa BAC na kailangan sundin. As of now, nandito pa tayo sa NOL 2. May mga susunod pang proseso yan. And we have to comply. Right now, ginagawa ng BAC ang kanilang trabaho para mapabilis ang proseso. Pero we could only do so much as far as the processes are concerned. Ganun naman. So, ihintay natin. Ang malamang ang susunod yan, yung mga notice of award na. Dahil nakapili na rin ang ating PRDP ng tapos na kasi yung ating bidding at meron na rin napiling winning bidder. So, ang mga susunod dyan, yung mga award na. And then, the contract and so on. Susunod-sunod naman ang proseso. So, in not so long, malamang mag-uumpisa na tayo. Okay. So, on the side mo at dagiti bumarangay, ma'am, when we were there, we were able to talk about one of the residents kat kunana 9 years ng inururay mi daytoy and talaga nga makasangit pa ni sir. I think he was the former barangay chairperson iti if not mistaken Ramot. Kat
makasangit pa ita 9 years ko na finally makita min nga mangrugi dito nga proyekto. How significant ba dito man para kadagiti ibong barangay? I understand dati farmers, students. How big is this nga agsabali ti kasasaan ti panagbiagda? Of course, sir, dahito gamin kat para kadagiti kakailian tayo di bantay nga dati business da. Dagiti farmers kat dahito 9 years nga inururay da kat naragsak dala unay nga daytoy kat matuloyan. Amom di jay mangmangag mo pay no maminsanan kat day tamanen, may damanen, kasi kanayonin nga kasi tibagbagana. Pero nung nalaman nila na pumunta na si Gov doon, eto na gising na talaga lahat. And alam naman natin yung mga pinanggalingan natin, sila former mayor natin na Engineer Magno Wayland, and of course our governor, kat aduti na pagdaanan da, the road was so bumpy. But because of the unity and also the patience of our kakailian, inuray da daytoy 9 years. So uray no nagad-ado iti naglabas nga problema, pero tattan ket of course easier access na yung mga tanim nila, mas madali na silang magbaba ng mga ibebenta nila, and also mas malaki na rin yung kikitain nila. Yun, so Yun po, we were in a conversation with the farmers din, takunada, na mas magiging beneficial ito sa amin na ibagamo lang ni Gov dato ID during the program nga mas economical. DJ gastos, kunyari, DJ truck nga tagov niya, hanunay nga dakkel iti makonsumo ng gas, and then of course mabalinda nga everyday on a daily basis bumaba, sumangat. Kasi ito ti... Wear and tear pa DJ materials DJ usarinda nga lugan. Tano rough road ka, and then you have a heavy load. Lakat nga maragrag DJ lugam mo. And that's the reason why they will charge you higher. Because they will now have to input DJ presyo daw no DJ singirin daking ka, DJ namnamain da nga wear and tear DJ lugan da. Correct. And even the quality, the DJ vegetables mismo, tano matagtag. Buena, mabugbog. Mabugbog. So nga, nalalakad mo ti pananggatang da ije merkado, ta je quality na nga road. So this time nga punta na pintas ti kalasada nan, napinpintas nga maibaba dagiti produkto mismo kadagiti paggatangan. Tama Gov niya. Well, that's the primary purpose. Although on their own lives itself, it will be a lot easier for them to come down and up. Not just to sell their goods sa niya, yung natin mo taglilawada mo, takada amin. Kaya no, tatangan na pintas di road, dyan na ito. Nga bumaba nga mato, hindi mabibiit iti pinagodong mo kada amin. Opo. And of course, lagi ito yung magaming communities kat, kumbaga ito tinagdakkalandan. And you cannot just sibagang, apay gaminta ako, kasi syempre dahito iti komunidad da, they belong to this land. So nga, they are really happy ta makita da iti developmentan iti lugar da. Gov, istoryaan da kami man, dahito yung gamin nga project kat under the PRDP or the Philippine Rural Development Program. Inya ka di dahito ay ang programa under the Department of Agriculture. Kan inya istorya i-backtrack na kami man, Gov. Actually, data ide, di rugrugi na data nga na-introduce ito La Union. The first nga project data nga na aramid is the Balikbek Nagilian to Basca, Aringay. I was the first one that they were talking with, and I was sitting down with no less than the Vice President of the World Bank before. That's the reason why I knew that there were a lot of requirements for them to go. Nga ikanda ka ti funding o no acceptaran da jay application mo. Aside from that, you go through a lot of seminars. Dagitoy kunyari jay area nga di jay sika mang-implement. Amo mga ori jay monitoring officers mo, they have to undergo a training or a seminar. Pati dagiti accountant mo nga report iti disbursements and etc. They have to go to a seminar. Even those in management of the project, they have to go to a seminar and all that. These are the requirements of a PRDP project. Kasta amin, basta World Bank funded or foreign funded, they are very meticulous in the forms and reporting maararamin. In other words, Gov, daytoy talagang project is grant gamin daytoy.
Tama po ba? This is a grant? Partly there is a grant, a big part of it, but there is also a counterpart of the agency. Amo yun na dumagamin, I think the rational with it, this is my own thinking. The reason no apay nga adda na duma, ikabil da nga counterpart. Amo no awan iti sumpon mo, medyo nadusdusa iti pinangusar mo. Ngam no adda counterpart mo, oy ilalaan mo at adda investment mo dita. Iso nga annadam. Tara kina mo no kita ti maintenance and wana. So I think that is the part of it nga diyan na. Tama po. Kaslama ano ag loan di ba da equity nga makunkuna nga hama nga bulto nga expenses. 30% mo Well, sa kanto ag financing no. Correct. Tano adati sense of ownership mo mat ti proyekto tapno maalagaan. Ngam aga po nga rod ta daytoy kathan mat nga funded by the provincial government. I understand gov nga daytoy talaga ket you really have to go to the process. Hang mabaling kaslama la ko nam gov nga time sensitive even di pa nang ilapat mo ti semento, you will really have to be conscious of the timeline. Tama po ba? And then even na ang nga di pinakasemento na, pati drainage system na, pati slope protection na. It's all in one. Handa nga kapayagan, no? Semento mo lang, wala na. You have to provide the proper canal, you have to provide that a riprap, if need be, digitay railing pang safety. They are all in play, nagitan na. Because it's not only the provision of the road, but the maintenance of it and the safety of people using that road. Dato'y gamin ada funding na nga kunam nga awan ti funding ti probinsya. No, there is. That is the local counterpart. We are now providing that. And mind you, it is not peanuts. It's still a big amount. Because what they gave us is a very big amount. So, okay lang. So, in short, magiwikwa ka dyan, tabla nga, panalong-panalo ka kung tutusin mo. But they just want your stake also to be in that project. Hanlang nga kasla, dilaing PRDP, timakam mo. And dato'y PRDP nga dagitunay, adan tupay maala tayo nga complementing datunay nga project. Because right now, they are embarking on post-harvest facilities, trading post, cold storage. Dahil cold storage, hanlang nga nag-JC dati, matulungan na data. Even the vegetables kadami, may prolong iti shell life na nga kunada. So, we take it one step at a time. Nga aramidin tayo tapno madanon tayo DJ nga project. And like what you said, DJ second endorsement na niya yung term na? Nol 2. Di sumaron to dyan multo. Kidding aside. DJ Nol 2 nga DJ, that is already a green light that the process that we went through, dato'y bidding kada amin, was at par with their standards. Because if it is not at par, they will not give you the Nol 2. Now, since they gave this one, it is a green light already. However, there are still some documents, processes that we undergo to ensure everything. But amumiti maka-ayat ijanay, dijented ng no objection. The last part na ijay, to encourage the winning bidder to avail of the mobilization mobilization fund nga itedda. But they will not just give that, no awan na kita nol po kada amin na. And this is one part where they are now finishing the documentation prior to that application. Tano adan to the giant, actually the winning bidder will not even have to wait nga iawat na king kuana DJ kasla advance mo in the project. Anya, you can start if you want. No adda di capital mo to do it, that ngam anya ti rational na no apay nga adda DJ kasla pa advance da.
so that you do not have a reason nga agsardeng-sardeng di jay programa. Kasla, kurang ka puunan, datoy pa di puuna mo kung nadan. So now, when you utilize that, you already have now a section or a sector nga nalpasen. So daton nay, mabalim mo nga singirin nato eh. But again, documentation is in play. So, prior to that, adda di magbagam nga timetable. Na kastoy nga duration of time, dapat kastoy ti percentage nga nalpas mo kadamit. That is the reason why adda di monitoring kadamit. They will put that in the time frame. No naglaps ka ti manong percentage out of the total expected mo nga finish, mabalinda pa nga cancelan. Di may kontratam and they will give it to somebody else. Or the other one, hanggang ang makakolektan iti partial mo or progressive billing ako nada, no at the DJ kasi nga deficiency. You will have to finish the whole project antes ka makaala. Manungay diyan no pimaltar ka. Natamon. So it's not peanuts kung nako diyan. So the contractor is very much aware of this. Nga kasdianay. Now with the monitoring da gamin, awan natin multo. Aging ganala nolto. Gov, is it safe to ask about timeline? No, sika Gov, niya ti kaslamaan anticipate mo nga di actual nga rugi na. Di groundbreaking na siguro nga talaga nga mangilatag dan iti kwa. If you look at it physically on the project, when we started the groundbreaking, that is a physical start. Now, on the other hand, DJ pinang-apply mo DJ advance payment, DJ mobilization, is another way that you have already started the project. So, narugidan, no siyak na magawa na. Dati compliance lagi ito yung aramidan ng to. And the next thing is they will now be releasing money already. So, kaya nangasawin di dyan na haangat nga ma-hijackin diyan at dajayin. Now, the finalization of that, nga handa nga matinggan, is the moment that they will now release the first or the mobilization. Tuloy-tuloyin na ta. That is the reason why I am trying to exert effort nga malpas ko maamin na gituin, awan ko problema, the sooner we start, the sooner we will finish. And I want to take advantage of that good season tayo nga conducive po no very ideal for construction. Ayun. In terms of DJ monitoring Gorgo, for example, talaga nga adda iti groundbreaking nan and everything, whose task is that? To monitor nga J timeline kat masurusurot, and then siguro dagiti bumarangay mismo could work with our project managers. The technical inspection na damin that is how rigid the project under PRDP. Kumpleto. Seminar rin na kapay nga ron. Handa lang nga. O sikat, parakas to eh. Parakas. You undergo a training for you to assume that what you call this participation mo in that project. Siya dakil di pamatik nga everything will go as we envisioned it. Although DJ bugbagagar ni 9 years nga urayan da. Danya ti feeling da niya. Idamagam, DJ agasawa nga agsikog nga urayan da 9 months. And then tunrimor di baby da, what is the feeling? What can now you imagine? 9 years. 9 years. So no rimor di ubing ko man napay bigotinan. Grade 1. Grade 1 nga ta, grade 2. No, but you know, it's a way of appreciating sometimes DJ things to come. Dati easy ko, kuna na din. Imaya ka casino, pak, nangaba ka, yung nagkorta. Pagruar mo pa ilang, baka 1.5 nga minuto, nagasto mo. Correct. Yeah. Yan, DJ pinapahong di manuulan. Kasi sila natin pinagipalubos mo. Okay, na. And then it's the same way of looking at it.
Yes, Gov. Damdama, Gov, I'll leave you with the hanging question, what took it so long? No, apay ta 9 years. Yung damdama sa blera ta data, Gov. Damagak pa ni Mayoraline, anyay mo dagiti preparations mo dagiti bumarangay niya, dagiti reminders tayo kadakwada nga ta. Syempre, maapektaran da. Tada ito lang iti major nga pagnaanda niya, ma'am. Ngam, segments lang ba nato, Gov, nga makapass through dala ta on the other side? That is a question of discarded contractor nada. If you would notice, I'm sure you have seen other projects anya. At the puted na. They start on the right side, then after maybe a few 50 meters, 100 meters ko namon, at the gap, ag-start na mo the other side. Tapno, kung concrete na to, dalat na pagadalanan ng dirt road. Nagannan, cure-curing na to doan. So when the time nga, ag-sublidan to na gito dirt road din, natangkinan to na gito mabalinda nga, usarin mabalinda nga dalabasan nga, na-reach na DJ curing ideal curing period na. Ngam DJ bumarangay, ma'am, kasi niya yung reminders tayo kadakwada, ta syempre, this will, nga, pag-beat na to nga, magic. Inya yung ka sa reminders tayo kadakwada, ma'am. Actually, kasla naka-prepare damit din kasi doon kasi sa upland area natin, pag bumagyo din, ganun din yung sitwasyon eh. So, masasara yung kalsada. And ito kasi, ang maganda din, meron na silang dadaanan din may isang daanan din sila, may lalabasan din sila. Pero eto kasi, parang feeling dangay kahit dangay nga bantayan, kasi excited na din sila na pumintas talaga ti panagbiag da. And it's very important nga marik na tayo iti excitement na iti barangay. Tama, Gov, no? Ano lang ang DJ excitement na nga kasyanay? You see, when you live in those far-flung areas and there's not even a road going to your place, what do you feel? You feel abandoned. You feel that the government is not treating you well. I think this project would now prove to them that they are not forgotten. Took a little time, yes, because we do not have the money to do it all at the same time. But the mano nun, DJ. So, the prayers have been answered. Nga ko nada. Okay, Gov. O, di nga rod, Gov. On your mind, daytoy 9 years, inya ti paka-istoryaan na daytoy, inya dagiti rough roads nga nagnaan na, ayun gana tatang road nga finally makita tayo nga ground break tayo sooner. Well, from the very start na, if it is 9 years nga kunam, 2025 minus 9, that is 2016. I was not already with the capital. So, I came to know about this when they brought it to my office, nga dumawdawat na garo endorsement.